Nahuman kagahapon ang ikalimang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pasado alas 7 sa gabi, July 14, adlawng Martes. Midagan kini og kapin 5 ka oras diin nagpadayon sa defense o ipadayon sa Defense Council ang pag-cross-examine sa ikaduhang testigo nga si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotoc kalabot sa grave threat ni VP Sara Duterte. Atol sa trial, gipangutana ni Lotoc kung duna ba kini personal nga kahibalo sa giingong assassin nga gihire ni Vice President Sara nga maoy mupatay kang Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos ug kanhi Speaker Martin Romualdez. Ato paminaw ang tingog ni Attorney Venluan, Attorney Lotoc ug ni Senator Cheese Escudero. My question to you is as to the part whether VP Sara talked to that person about BBM and FL and the speaker, do you have personal knowledge or not? Pwede ko pang i-explain, Your Honor? No, just answer the question, yes or no. Your Honor, Attorney Lotoc, this is not the first time you attended a trial. I'm sure counsel for the prosecutors and redirect will be able to clarify whatever you want to clarify. But in the meantime, answer the question of counsel for the respondent. Yeah, we do believe that the Vice President had contracted, but I don't have personal knowledge. Apan kalabot sa hulga ni VP Sara, gipasabot ni Attorney Lotoc nga ugaling makabsan man sa kinabuhi ang bise. Kini wala sab nagpasabot nga responsable o nalikod ang tulo ka mga tao nga ginganlan niini. Atong paminaw na si Attorney Jeremy Lotoc. Pwede kasing mamatay yung Vice Presidente for one reason or the other. And again, since walang makakalam kung sino ang pumatay dyan, ang impression ng mga tao ngayon, matitrigger ngayon yung instruction. Pag na-trigger yung instruction, pwede na ngayon sumakay yung iba-ibang grupo thinking na kahit mabulilyaso ang sisisihin dito ang Vice Presidente kasi nga may appearances na ginawa ang Vice Presidente in public. Nasayang midagan og duha ka adlaw ang gituki sa depensa, prosekusyon ug senator judges ang gipresenta nga video sa grave threat sa Vice Presidente. Samtang alay ni kasama